Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kasngi kerpang jong kinong bala ka baju tep kom kale bade lala ban penlong hanong ba shilong. Ka Domestic Workers Union kalapkan mau kerpang nia kane kasngi kum ka International Labor Day kapang jong kate kasngi kalong Social Justice and Decent Work for All ya ka bala penlong hasib ya hol laj mkha men ha ka shitarik ujamang arhaja arpsaw. Haga ding rakhe kasngi kerpang nakaliang kaseng ginong traying brio haga ding alam ka North East Domestic Workers Union kala rakhe harangkat ka kong Evangeline ka head ka President AMDWU ka kong Evangeline Shangpliang bad ka Albina nong klaw ki badai kinong yalam ki blayo wan pensngo pat ba ya kamat jundon kam jong kinong traying brio. Kibawan cemtahan ni kasing labor day nani kata domestic workers tani idan iwe na pedang ki longwe ba jublah pada bede iwe na kinong kam jong ka jong domestic union ngin kli ka ai wa isngo ban sai thup iya ka katang ko i so gulo hani si karpang jong ka ni kasing karpang jong Koblesi bon ba nam ta kapor ka jong pi te kum hingi kinong bala kum hari kasi mayar ki salan sare kinong ya ki singi jong kinong bala te omde tangga ba kajing pen kopor ya kata kajing tere go jongi ndre ka pen iru ya kata ka bor kum kinong tere yang breo ngi ki long kemi kum ki ken thei te kamot ke ka ba ngi hingi tere kalong kawe na kabanta ka bangino senyang syake imlang ka salang na kabanta ka roy ka par jong kari ba kacai ben ri bro kawe te ngaso ba kadi ka sngi ka bangir ki ya kani bangi pen kan mau kan ba kani ka kam jongi ka bangi tre ngi kita omde ka kam ka baret ka baria ka bangin chutre ka ba dep tang kom tu hinre ka don ke ka banta ba shendet bangi rungi don ka banta ka bang ngin pen roy kum bang loong mo ya ka ri ba ka jai ben ri te ka so kum ba mangi rungi don ke ta banta bangin sha itu bangin sha tep kena bangi rungi la ban yo yak ta ki hok yak ta ki banta kum kilong keme bangila ban penya ya ka yang kasam bor kum juru ya kari yak snong ya ka thau bagin yo kita ke benta ka ba ka sarkaru kan shim lang ki we yangi bangin long lang kum ta ki we kinong tre ki ba ka ka jaka bangile bingin tre ngin long kum ka ta ka jaka ka bangi hi ka penyo ya ka jing sei so na ka benta ka jing em hayang hasam jongi ba kum juru kawe ka benta ka bangila gi man sam bade shaki we bade ki benta ki bangila ban kentiu ka nya ki em lang ka sala iba kan si kajuk mentah ngijuraki ya kan ka si buram na si karpang ya kinong tray belas ni kinong tray yung breu dai kidan do katu ni kijinja ni singi i ka jing sapan kam bakla ki elam bakla ya ki kentai ki kena ni kentai batri yung breu nah nuru hakin ne kijing sni kum ki social media but kajing di tak dor ya kalau yang marniang nakathen sedang pidan ibang kum kalong kumi te katahi ka ba kum ka union hi ka ba ngi ong ba barobor man ka por siman ka por ngi jubu ya kata ka jingkar pan ka sarkar ba itu no ya kata ka kam jungi ka bangi tre na maka kam jungi ka bangi tre ngi mi na lagi yang kisam ngi lei banrung shalendet jo ka jingkhang jong ka yeng kibreu te ngim tep ya ka bakin jang mangi hang to hapo ka bangi long bun bun sin ki ju ngi ju yo ban ngi ju tep ya kata ki sexual harassment mo in workplace te kania ka bangi ju pa na ka sarkar bangi kan thop yang ha ta ka welfare board le se si sin bangi yo ya ta ka welfare board but baro ki badan haka le singila ki bangi yo kum ka jing yada ka bakar pang yang i haka cakatre ka kata te ngin yo ru kata ka compulsory registration ba ngiru ngindon kata ka jing itu ba pakka nak sarkar kadang bangila bangin ya bingin ra ringkat ba kita ki kot ki selaki saki ki ba yang ngiru la itu da ka union gila don haka union la itu da ka sarkar kemut ngindon kita ki an yang ngiru ba haka cakatre cakata ru ngidon ka hang bangin mi syakmat ngin keren la dadon ke ka benta ka bakta ya kalong renyang de la ta ya kata kasuk kasan ka jongi ha ka por bangi trengi kita pide ban yu ban ong bat ahlar kane shushu ka we jing sini wakin hakini si badang ja ni berbor hakilong yung sam gi bodok de kilia ikno lo wasne ka pau bah la de ki barus pa om jupau dan tatang dan pat ki bodok na lain kiduk nda kilai bela ki met pat kom kar ti dusur ki met kum akor ku buram pidam ni ban ong pikum ko wen ni kinong tre kata borobor haba ka union ka ju hika yengi borobor sisin bengidon haka union kum ka union hingi ju ya be kidon ki training ki leadership training ki members bat gim ju klet ban bu ya ka thong ka ba ong haba ngimi na yem bangi le tre haka
jaka tre jaka kata kaktian kathliej bak arukom tre kom ta wat hakarukom riam karukom baik ka jong ngiru ngiju hikai hakano karukom bangi kum kiken tengi kum kilong kemi ngi ban tre ban ngi ban kren bokum juru hakano karukom mangi dei kaktian kathliej ngi dei baki trai bokum juru ngi dei bandon kata ka voice ngindong kata kasur ladang ngidon kano kano ka jing wet hakamen sim hakabe dei baki trai ne bat ki beriu habang ya kendu hang no teka ngi dei bandang kata kamen sim basdo ban mi syakmat ban kren bang nginung ap kat hadu pakan daja kano kano ka bahe pakan dami kano kano ka thamamo te na kalian ka union hi ngi jubu kata ka training man ko pon ngi judon ban ngi judon ka jinga kendu lang ro ka basisin si benai haman man ki group barobor hi le se kane ka banta ka bana ka banta jungi ki batre ying breu kane ka long kanong rem ka mi sipen kan mau ba iginong tre ying breu ba kita ki dong rem bideng banya kana bangin lai na kino ki jing sha le iben ne ki jing sha le ha ki ru kom balai phojai Pidun ibon ong pat ba kidang katu ni kitrai ba ai bela tentang ba kinong bela ba kili ben trai yang kinju trai tangdap teng kitrai jaga bakin kam ai kam ha ya ki brio podok persnam hundrai kili syutia kili huntai ki kam klai bon khot na ki pat pat ki jaka lese lak ba burom bangidan iwei pat ki para iwei trai lang ha kanimo bom dei na kaju kan honji pidun ibon ong ni de hakabai de bakane lada ngi kran japang kata kamot habangi le bantre hang nono ka kamru ngi ju expect na kitrai ba ngin yo be ka jing shania naki te habangi expect yang ta ka jing shania naki dala dia shwa ka ngi dei ban se kata ngi dei ban a ki ba ka jing tre ka jongi ka dei ka long ka ba kat ka bensiat bat ke e ka bangi don e lada kitrai ki kumta kan habangi yakut ba ka kamantre na du kata baji hadu kata le se ngila bantre kata kamot lada tam nata kaktian ka basai kaba nginya sutu orang para mangi te henrei haba dadon kum kiwe bedam dia se kidon ki basim ka buba ki bu na kitrai ki ba lada ngi yat ngi kum kiwe ki bangi bu kador bangi bu kum na ka union mo bangi trai kum ta henrei kindon beda kum kiwe ki bana ki ba le se kim dan hapo ka union ki wan bangi ong mangin trai kum mangi mentashi kan tangi trai hakador ahajasan spa te kidon ki jaka wat ki members ki bala register kidang don ki benta ki jaka ki badang yo khat praspa arhajar henrei ka jingbu salansar hi ka union ka dia hajasan spa wala kata wat ki members ki jongi ki pampat yo kata ru henrei ki dang burom yo tu ka jaka tre namar ki sung thu ki em ki yo jana tu ki syukran da kaktien ba ngi dah ka union kum ka union ngi kwa ban yo renti te ki bon ka tu ka ni ki members ki bala yo but ki babun ru ki pampat yo hi henrei wala kata ru ka union le se kam sim ong ban pen kiu ya takadom mala usnam ni pe kat kum ka jingya kat kum ka por jong ka perthei haba ki dor ki mar kum ka perthei ka kiu ka nang kiu te niru na ka banta ban pen em ya ka yen ka sem tingi habu ndrei habangi kentiu ngam sim kentiu ya kata ka dor ka bangin ong san spa shi hajar shi pen kiu man la usnam kamot hadin ki saw snam hadin san snam ne le se ka ban khendiat hadin lai snam ni pen kiu ta ka bai bala te la da na ki we de ki wan ba kin tre kin ta te kamot kadon hi ken ka jing sngo mo kum ngi ki nong tre hindre kata haba ki shong hi ki trai be de te ngim la ban li e la da ki trai ki mon hi ya ka ba ngi sngo na la di ngi so kum bangi la le pha pala hindre ka jing i jong ki le se kim kran na ka basha ki be e kim mon te ngim la bangin de ju bor ma ta kata hi अच्छा dari accident buat accident अब क्या बोला डोमेस्टिक वर्कर्स डे लेबर डे आपका या कैसे लगता आज का दिन आज का दिन हम लोग तो पहले तो आपको धन्यवाद और नमस्कार फिर भी आज हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं। ये मजदूर दिवस तो खाली डोमेस्टिक वर्कर का लिए नहीं है, सभी वर्कर लोग जो भी काम करते हैं उनका है, लेकिन हम लोग स्पेशली आज मना रहे हैं क्योंकि हम लोग एक घमंड कर सकते हैं ना, हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहा है, तो इसलिए बहुत खुश है। तो आप सभी को भी मजदूर दिवस का बहुत बहुत बधाई। और ये मजदूर दिवस में मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो घरेलू कार्य करता है, उनको जो उनका अलग सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग को मजदूर में सब लोग आ जाता है, लेकिन ये काम करता लोग जो है घर में जो काम करते हैं महिलाएं, उनको वो हक वो सम्मान अभी तक नहीं मिल रहा है। उसी के लिए हम लोगों ने आज कितना साल हो गया, यूनियन बन गया, हम लोग डोमेस्टिक वर्कर इतना सालों से हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं सरकार से। जो भी स्कीम वगैरह आता है वो अलग से डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं आता है, वो सब मजदूर को जोड़ कर आता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वो सम्मान अलग से हम लोग को भी मिले। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, काम करने के जगह में उस क्षेत्र में क्या होता है कि काम करने वालों को अलग से
अलग सा व्यवहार होता है, एकदम तुच्छ जाना जाता है ना, एकदम छोटा करके। लेकिन हम लोग तो छोटा नहीं है, हम लोग भी इज्जत से कमाते, हम लोग भी मेहनत से कमाते, हम लोग वो सम्मान हम सरकार से चाहते हैं। हमारी कामगार महिलाओं के लिए वो सम्मान उन लोग दे, ताकि हम लोग भी इज्जत और सम्मान के साथ जी सके। धन्यवाद। तो देखो आज का दिन ये वॉल है ना, जैसे बोला बहुत तकलीफ हो जाएगा, हाँ। फिर कम जने से डर लगता है कि वो आज के ज़माना ना क्या बोला सोशल मीडिया आदमी लोग इंसान लोग सब अपना गलती किया क्या काम करा और तो सेफ्टी नहीं कैसा लगता है? नहीं, इसका लिए तो हम लोग को काम का जगह में सच्ची हम लोग औरत लोग को, स्पेशली औरत लोग को अकेला काम करना, जैसे अलग घर में कोई पुरुष है, जैसा आदमी लोग रहता है, उनके घर में जाकर काम करना हम लोग को लिए सेफ्टी तो नहीं है, डर लगता है। हर कोई तो वैसा नहीं होता है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला हर कोई नहीं होता है, कोई कोई होता है। लेकिन उनके लिए जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, उन औरतों को ज़्यादा समस्या होता है, जो अकेला मर्द जो घर में रहता है, उनका घर में काम करने के लिए। तो उसका लिए हम लोग को अलग से सुरक्षा चाहिए, सरकार से अलग प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि हम लोग मांग भी कर रहे हैं अभी तक ना। तो उस क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग काम कर सके, जैसा मर्द आदमी अकेला रहता है, उस घर में जाकर अगर काम कर लिया, हम लोग को तो ज़रूरी है काम, वहाँ काम करना हम लोग को डर लगता है। कारण हम लोग कोई भी आदमी का ऊपर में भरोसा नहीं कर सकता है, स्पेशली औरत लोग अकेला जाके ना। तो वहाँ पर हम लोग एकदम निर्धक्क होके, एकदम मतलब क्या बोलता है, बिना डर के हम लोग काम कर सके, है कि नहीं उसमें। तो उसका लिए भी हम लोग सरकार से ये कहते हैं कि हम लोग को वो काम करने वाला क्षेत्र में हम लोग को सुरक्षा चाहिए, ताकि हम लोग इज्जत के साथ काम कर सके और इज्जत के साथ आ सके। ऐसा होता है कभी कभी हम लोग घर से काम करने निकलते, घर में ही अपना हस्बैंड पति भी कितना मतलब ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसमें भी हम लोग को सुरक्षा चाहिए, वो जगह में भी हम लोग को अधिकार चाहिए। हम लोग काम करने जाते हैं, काम करते हैं, काम करके हम लोग जीविका चला रहे, हम लोग कोई गलत काम नहीं करें। तो अगर गलत काम करना होता तो कितना जगह है ना, लेकिन ये तो हम लोग का हक का काम है। आप क्या नाम है? मेरा नाम नीता गुरुंग है, आपका कहाँ रहता है? बिष्णुपुर में। Ketemu orang tua Elvina Nongklau. Lisbon ya kejengkelan kejong ini kelang lap tai khubar bat kini ki domestic workers na kita no trinongi kinong tray yung breu ki baraki yak sim karpangan ki te nam ta kejeng ru ngi ai si buram besok iki Lisbon.